Qadrli mehmonlar, men bugun mashina o'tatirim deganlar bor bo'lsa bir qo'l chap qo'ysinchi. Inna amalu bin niyati, amallar niyatlarga yarasha. Negadir chunki to'lshalar az bo'l, mashina lishga o'xshaydi ya. Davr jo'lana. So'ng. Andamisi birinchi lot, birinchi priz. Televizordan boshlaymiz. Сразу лaqatdan dile boshlayib qolmoq kerak. Birinchi televizor. Demak, buni qarab turib sultan engishlikka bir chaqirayim, bir qizcha, bir balacha. Kel, ber. Bas. Bol, bas kelib. Молодец. Ay, jigit. Atım kim? Qanday? Yaxshi, men qarachi. Mana настроение yaxshi. Atım kim dedin? Bakbek. Kadırbek dedi. Kadırbek. Celle Bakbek. Короче, красавчик деп koyalım. Arsbek. İyi. Adı son durmaya. Arsbek'e bir bol çay koysanızlar tuğanlar. Arsbek azderдің машинагын kadrını çeşеді. Arsbek 4 жеңілшен таңдайды. Arsbek. Жаңа жылыңыздар bilen бүгін Arsbek үшін жаңа жыл екен. Arsbek, қолыңды. Айдем Arsbek. Aylandırыңыз Arsbek, aylandırыңыз. Arsbek oldu degенде тоқтайсыз, қана. Молодец. Arsbek, азыр бәлі қолыңды саласың, бір қағаз алып шығып бер маған. Оқылғанды өзері Arsbek әлі. Көзін жаппайды тұралы. Қана, келіңізді. Бірінші приз бұл телевизор, Телевизор. Номер 0555 менен башталат. 0555 менен баштагандар бир болча койсоңуздар. Өзү 14-чү столдо отурат. 14-чү стол кайда? Стол номер 14-на болча койсоңуздар. 14-чү стол. Билет номер 113 Ильяс. Браво. Телевизор. Сыналды. Стол номер 14 Ильяс. İlyas özü çok bu. Алғаш кіргіз тұғанда ғана қол көтерсін İlyas. Мен бармын да білгісін өзім. İlyas. Стол номер 14. İlyas 1. Келет ау İlyas. İlyas 2. Мына тұғанда. Кейіп тартылы. Бары қалыс болсын. Тұрау İlyas жоқ екен залда. Же бар мı? Келет ау. Қана, көрмей атам. Қол көтеріп қойсыншы мен. Мына бияқтамын деп. Мына менмін деп. Қана. 14-чү стол İlyas. 0555 00 24 14. İlyas 1. İlyas. Ма сенің керек жоқ. Ма İlyas өзі керек. İlyas Мырза 2. İlyas Мырза 3. Жәллекке байқадыңыз өзі жоқ екен. Все, қалыс кеттік. Телевизор İlyas Мырзаға қолай қалды. Arsbek, aylandırдағы. Давай. Arsbek'e de priz ayarlanып қалады. Arsbek'te призсіз кетірмейміз. Бұны барып қалыс болсын ішінен аралаштырады. Дайыр қағаз алып шықты. Arsbek. Молодец. Билет номер 278. 59-чу стол Азатгүл. Мощный телевизор. Қана. 278. 278. Азатгүл. Билет номер 278. Стол номер 59. Қол шағалармен тосалыңыздар. Ай баракелде. Хоп. Саламатсыз ба жекем? Қана. 278. Туп тұра. Келіңіз. Бұны біз аламыз. Телевизор сіздеке. Жекем, бізде бұндай бір өзгөчөлүк. Телевизор отқандарға бұл жігітті комплект қош береміз. Қол шағалар, барып, картошка қаздырып, фундамент бұлдырсаңыз болады. Кеттік, тетір айландыралы, жақшылау айландыралы. Бұл смолда. Бек жағынан алып жүр Arsbek. Вот с этой стороны вытаскивай. Да. Оң жақ, сол жақтан барып қалыс болсын. Қалағанда Arsbek. Молодец.
Кир жугуч машина 2 жаш бактылуу болсун деген каалоо тилек жазган 76 столдо отурган Динка 409 409 стол номер 76 Динка стиральная машина. Кир жугуч машинени атын жазып коебуз, той бүткөндө алып кетет го, болбосо азыр көтөрүп кете албайт бул жерге. Кир жугуч машиненин өзүнө атын жазып коелу. Динка келиңиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кана 409 бу? 409. Уюштуруучу комитет келиңиз, өзүңүз бир байкап коюңуз. 409 Динка 76. Эжеке кут болсун. Мен сизди ушул күндө жөн эле кожумча берип, актап ушул артынан стиральный машинеңиз менен куттуктап, кол чаап койсоңуздар туугандар. Эжеке, столдун жанына кир жуугуч машинени коюш неудобно болуп калдымы? 4 кир жуугуч машиненин бирөөсү сиздики. Той бүткөндө пакетке салып ала кетесиз. Эч нормалуу чыгып кеттик. Басбек, ай красавчик, чакчабайсыз Басбек. Айландыр. Кийинки приз. Муздаткыч, холодильник. Давай, Басбек. Билет номер 415. Азамат, стол номер 76. 76 стол. Бактылуу 2 жашты. Холодильник выигрывает Азамат. Стол номер 76. Билет номер 415. Не болду Азамат аке? Той машина утсам болмок деп настроение жок болчу. Мына 415 жок. 415 дебиз. Неге сиздер бирден ашык салдыңыздар? Андай болбойт туугандар. 415 Азамат 76. Мынакей. Bir холодильник сиздики. Холодильник көргөзүп коебуз. Кол чабар жаңырсын. Кеттик. Басбек. Кийинки приз. Высмолда. Кой отур, Басбек, подожди. Перемешай. Аралаштыр. Автомобиль. Үчөөнүн бирөөсүн ойнотобуз азыр. Эскертели туугандар. Эгерде чыкканда 2 билеттер бар калса, билет машинадан туруп аласыңар. Мен кайсы номерди айтсам, ошол номер менен чыккыла. Жайдаке, угуп туруңуз. Биринчи серебристый автомобиль экен мына. Серебристый автомобиль туугандар, бул жөнөкөй Жигули эмес. Бул ичинде БХ-5-нын мотору бар Жигулидин. Жигули плюс БМВ. Алып чыктыңыз ичинен, эл көрбөй калды туугандар, мен байкабай калдым. Баарыбыз калыспызбы, кагаз чыкты. Окуй берелиби? Ооба, эреге. Окуйсузбу? Кеттик. Автомобиль российского производства Жигули «Семерка», легендарная «Семерка». Номер телефона 0551. 0551 кол чапыңыздар чана. 0551 00 94. Билет номер 593. Турдубаев Кыялбек. Турдубаев Кыялбек. Ассаламу алейкум, Кыялбек мырза. Билет номер 593, 40-чы стол. Кармап туруңуз, Кыялбек мырза. Сразу бербейсиз, бери келип бериңиз. Кыялбек мырза, сиз ушул биздин 2 жаштын кими болосуз? Досу болосуз. Караңыздар туугандар, досуна чисто повезло. Бир кол чаап койсоңуздар, ушундай тейлигинен пешенесине теги моттап кен красавчик экен. Биз сразу берип койгой жок. Жигулинин обладательдерине бир өзгөчө каалоотегиз бар. 2 кол 2 жакка кетсин. Руки в сторону. Колдор кыймылдабайт, бир гана бут кыймылдайт. Машиненин кожоюнунан сиздер үчүн лезгинка. Асса! серебристый
Жигули сиздики құттықтаймын. Туғандар, бірінші менен пауза. Все, убираем, закрываем, запечатаем. Барсбектің белегін алып келіп беріңіз маған. Барсбек, братан, кетпей тұр. Келешектің қожойынына балчақ қосамыздар туғандар. Қырғызский гүжүппі, кей-поп, қараңыздаршы, шашыры,